clear tu le ngai thatu te kar thar thole ni chibai le vek ule kar liam ta kar top lama han seita kangin lik rang rang te chu zo fel ani ta thotran ni lama inke result te ka ronda man lova chuti rol chan handa le kha channel lam le google lama tang ten kan lo sha theu toin arin oma chu wang chuan kumsang ni somni pali somni panga season man zo ta ka lik rang rang te din mun hi intar lang don ta ila nakin zela history han en le de tan po atang kai thei ome English Premier League atang hian bul tran ta ila kumsang ni somni pali somni panga season hi August ni sombaruk sang ni somni pali tang khan nei tran ani ya May ni somni panga kumsang ni somni panga khanin akhar na hun nei ani thung English Premier League a hen champion team hi Liverpool an ni ya English Premier League title tum ni an choi na ni yin English title league sang ber inel na hin tum som ni an champion na ani thung English Premier League atanga relegate he Leicester City Ipswich Town le Southampton te an ni thunga Champions League qualified team he Liverpool Arsenal Manchester City Chelsea le Newcastle United mai baka Tottenham Hotspur te an ni ya Tottenham Hotspur hi Europa League champion an ni wangin he inel na khel tur hian anin petling anne Europa League he Crystal Palace le Aston Villa ten an qualify ya Villa hi table parukna ni chungin season top an khara UEFA Europa League an qualify anne Palace lam ero FA Cup champion an ni wangin he inel na khel tur hian an qualify ve bok UEFA Europa Conference League lama table pasari na ni chunga season top khar tu Nottingham Forest chu an qualify ve bok season man zo ta kan English Premier League ka game zathum somriat khel aniya goal sang khat za som le panga lutin match tin a heng goal patni point pakwa pathum ve lut ji anga chut anne top scorer he Liverpool forward Mohamed Salah chu aniya hian goal somni pakwa khungin best player a thlan aniya playmaker award tepo adong bok goalkeeper a hian clean sheet nga ber David Royal le Mitchell te chu hlan an ni ya clean sheet goal chomi lo hi tum som pathum an nei thei an ni in ne na sang ber hi Nottingham Forest in February ni khat kumin thla Brighton and Hove Albion si sari fai ngota an ne kha ani ya away a chak travel record hi Manchester City an ni thonga January ni som pakwa khan Ipswich Town chu away a siruk fain an ne thei an ni game khata golu tamber na hi Liverpool in December ni somni patni kumsang ni somni paliya awaya Tottenham Hotspur goal ruk goal thuma an ne kha aniya he in khela hin goal hi bakwa zet alu thei anne chakchunga kalrei ber record hi Newcastle United Nottingham Forest le Wolverhampton te anniya ani hian match ruk chung zet azon in chak record an nei thei anne Liverpool hi ne tu tong lova kalrei ber an ni thunga season liam ta hang game somni paruk chung zet mai ne tu tong lovin an kal tluang thei anne chaklava kalrei ber record ero Southampton in an siam thunga tum song pali zet chakni mel mulovin an kal thei anne Los Rizala kalrei ber ero Leicester City an ni thunga tum riat zet mai azonin an tlom thei bok in khel n2 an tamber tum hi Manchester United an ni thunga season atop kharna khan Manchester United le Aston Villa te anin khel tum khan mipui sing sari sangthum zariat somthum pakwa zetin amuna an ena United hian season mang thalu tuklo ma se support tu ero an nei thahle inkhel n2 an tlember tum hi kumliam ta December ni somni paruka Bournemouth le Crystal Palace te anin khel tum khan aniya hemi tum hian mi sing khat sang khat za somni pakoin amuna inkhel an en anne season liam ta English Premier League ka inkhel n2 an chorwal hian mi makta doi som panga velin inkhel hi an en niin alanga match din hi mi singli zali somni pathum velin enzi angin an chut bok pui hem tak anne English Premier League zet chu Spanish La Liga lama lut chho vele ta ila Spanish La Liga lam hi kumliam ta ni som panga August thla tang khan nei tran ani ya May ni som ni panga khan akhar na hun nei ani ve bok La Liga champion hi Barcelona chu an ni ya atum som ni pariat nan he inel na hian an champion anne
La Liga lama tanga relegate hi Leganes, Las Palmas le Real Valladolid te an ni hiya Champions League qualify team hi Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao le Villarreal te an ni ve bok. Europa League lama Real Betis le Celta Vigo te kan muto na, Conference League lama Rayo Vallecano kan mu ve bokang. La Liga lama hian English Premier League ang bokin game zathum somriat khel ani hiya goal zakwa somko panga zet kan mu ani. Top scorer hi Kylian Mbappe chu ani hiya Real tana a season ma sabera hian La Liga goal somthum pakhat akhung theya record ro puitak asiam zui bok. Homa chak chiang ber record thi Barcelona in an siama August ni somthum pakhat khan si sari fai ngotin Valladolid an hneya hei hi in hne na sang ber record an ne away ya chak record nei thaber hi Atletico Madrid an ni thonga Barcelona an sob ve thau Valladolid hi November ni somthum khan singa fain an hne thei an ne game khata goal u tamber record hi Barcelona in Valencia January ni somni parukas goal sari goal khata an hne kha aniya goal sari goal khata an hne po hi game khata goal u tamber ani ve bok chakchunga kaltlong ber record hi Barcelona in an siama game po chung chak record an nei thei an ne ne tu tong lava kal rei ber po Barca tho an ni ya game song pasari chung te meu mai ne tu tong lavin an kaltlong thei an ne chak lava kal rei ber hi Valladolid an ni thonga game song pakwa chung te meu mai chak result nei lavin an kaltlong thei an ne puilo ve ang reng tak an ne season niamta inkhel en tamber record thi October ni somni paruka Barcelona le Real Madrid te anin machon kha ania he El Clasico inkhel munom taka hian amuna mi sing sari sangriat sa somko pahnen inkhel hi an en anne Italian Serie A lama lut vele zoita illa Italian Serie A hi August ni som pasari kumliam ta tangkhan nei tran ania ni somni panga me thla khan akhar na hun nei ani ve bok Serie A lama hian atum lina Napoli chan champion no moi ancho ya Empoli Venezia le Monza te an relegate anne UEFA Champions League khel tur hian Napoli Inter Milan Atalanta le Juventus te anin petlinga Europa League lama Roma le Bologna te chu in petling bokin Conference League khel turin Fiorentina chu antling ve bok Serie A lama point games athum somriat khel ani hiya goal hi zakwa samsari pathum alu thei ani top scorer hi Matteo Rodriguez chu ani hiya goal somni panga khungin trophy chu ani hiya goal somni panga khungin top scorer award golden boot adong thei ani in ne result sang ber hi Bologna singa faya Komin March ni song paruka Lazio an ne kha ania awaya chak record thaber hi Fiorentina in lese goal rukfaya an ne kha ani ve bok match khata goal u tamber hi October ni somni pasari Inter Milan le Juventus te goali ve in pe anin ne tok tum kha ania khami tum khang goal riat alu thei ane chakchunga kaltlong rei ber record hi Atalanta in an siam tadai maya game som pakhat chung an chak thei ane ne tu tong lava kalrei ber ero Juventus an ni thunga game somni pakhat chung te meu mai ne tu tong lavin an kala draw result ero an nei tam le thung chak lava kaltlong rei ber ero Empoli lam an ni thunga game somni chung te meu mai chak lovin an kaltlong thei an ne heipo puilo tak an ne inkhel en tu tamber tum hi Kumin May ni song pariata Inter Milan le Lazio te anin khel tum kha ania San Siro hian mi sing riat le song pariatin in khel hi amuna an en thei anne English Premier League le La Liga lama in khel tamber record chu an khum chiang le German Bundesliga lama lut chho vele ta ila Bundesliga hi an tran hun atlai hreta kumliam ta August ni somni pathum khan in khel bul an trana May ni song pasari khan akhar na hun nei ani bok Bundesliga hi chu team tel an tam lutuk lava a om dewe tepo ati thayang he inel na hin Bayern Munich chu atum samthum pathum nan German no moi hi an cho ya relegate team hi Holstein kai le bochum te chu an nita anne Champions League khel tur hian Bayern Munich Leverkusen Frankfurt le Borussia Dortmund te chu anin pet tinga Europa League khel tur hian Freiburg le Stuttgart te anin pet ling ve boka Conference League khel tur hian Mainz chu anin pet ling ve bok game hi zathum paruk khel ania go zakwa somnga pakwa alu thei anne
top scorer hi Hurricane chu ani ya azonin Bundesliga lama hen he trophy hi achoita anne Hurricane hian season liam ta hang goal somni paruk khung chungin season top akhar thei anne anhoma chak record nei thaber hi Borussia Dortmund chu anni ya Union Berlin siruk faya anne kha ani ya aweya chak record nei thaber hi Bayern Munich chu ni thungin ho senkel chu goal khatin anne thei anne heng ho ba ka hian game khata goal lu tamber na hi Frankfurt in bochum go sari goal nia anne trumkha ania chak record nei rei theiber hi Leverkusen chu ania trumriat z point thum lo chuak chungin game an khel thei anne ne tu tong nova kal rei ber po Leverkusen tho ania game somni pani chung te meu mai ne tu tong lovin an kal tluang thei bok chaklova kal tluang rei ber ero bochum ania game som pali chung te meu mai ne tong lovin an kal tluang ve bok puilo tak ane Ligue 1 lama lu chho vele ta zuai ila Ligue 1 hi kumliam ta August ni song paruk atangin an nei tranna kumin mei ni song pasari khan akhar na hun an nei bok champion team hi Paris Saint-Germain chu an niya atrum song pathum nan French title hi an choi thei an ne relegate team hi Saint Etienne le Montpellier te an niya Champions League khel tur hian Paris Saint-Germain Marseille Monaco le Nice te chu anin pet tlinga Europa League khel turin Lille le Lyon te anin pet tling ve bok Conference League khel tur hian season liam ta che tha mai Strasbourg chu anin pet tling ve bok anne game zathum paruk season liam ta han Ligue 1 a hian khel ania goal zakwa som pakhat te meu mai alu thei bok top scorer hi Osman Dembele le Mason Greenwood te ania anni hian goal som ni pakhat season liam ta han an khung thei anne Homa chak record nei thaber hi Nice lam an niya Saint Etienne September ni somnia Serie A faya an nei kha an niya aweya chak record thaber hi Montpellier singa faya Marcelin October ni somni kumliam ta an nei kha an ni ve bok hei bak an Saint Etienne Paris Saint-Germain lamin goal khata an nei hi record thatak ani te po ati zui thei ome game khata goal u tamber hi Nice in Saint Etienne Serie A fai ngota an ne trumkha ania Monaco Nantes goal sari goal khata an ne trum hi ani ve bok chakchunga kalrei ber record hi Paris Saint-Germain in ansiama game som chungzet mai an chak zone thei anne ne tu tong lava kalrei ber po Paris Saint-Germain an ni ya game som thum chung ne tu tong lovin an kal tuang thei anne pui hem tak anne Central Waime football tournament lama lut chho vele ta zok ila nimin lama quarter final in khel munam taka in khel masa zoka a veng saud lamin malam an pan zela an king pui kon pui veng lai chu silify ngutin an ne RG Stadium mall pui in khel munam tak maya hian minute somthum parukna jelal biak lian chon a veng saud tan ma an hroina goal a khunga minute somli na lal biak lian bok hian an goal ni na a khung zui le First half a goal dang alu bel lova second half minute somriat na lal nun sang chong goal thabik aron khung le sithum fain a team hi ma a hroi puya hun top ma shet minute somriat pakona ben satang aron lut lal fom ki ma chon an goal li na aron khung le ya har salutuk lavin silify hian hne na an changa semi final anin pet kai zuita anne hein khela hian player of the match a am veng south player poimo goal ni khung tu lal biak lian a chu thlan anne semi-final in khel nongzok in khel mu nam tak le trang taka bongkon le Bethlehem veng thlang te in matchona Bethlehem veng thlang lam awa nei zoka an tranga bongkon la kain sipur masa zoka trangma se goal ni goal khatin awa nei zoka an trang hei in khela hian atir trangin team pani ten in khel mu nam tak an chop chuaka minute som pani na leka bongkon tan lalmuan kema siam sak atrain van lal lom omachon ma an hroina goal a chui luta First half a goal dang alu bel lok lo nge amai ro chu minute som thum palina Bethlehem veng thlang team tan Indian Super League a mel kan mu to PC lal din pui chang goal moi tak mai khungin an sipur aron suta first half a goal dang alu bel zui lo bok second half minute som nga parukna Emmanuel Roi zel chang goal thabik aron khung chun zom leya goal dang lu bel zui talovin BVT lam hian bongkon lam hi goal ni goal khatin an neya next round semi final anin pet kai zui vele ta anne team pani te kumsang ni som pakwa khan Central Waime football tournament a hian annoin machon towa
khami troma khan BVT hi achak zo ka antanga tu troma po BVT bok awan nei zo ka antang le ta ani semi final a hen BVT le amweng saute anin machon vele don bok inkhe result lam ka san tai la clear tu lam tena kan nga hlel mai football Thu Leng lama lu chho vele donang o tun trum chu Liverpool team ina senglu tuma an helmek Florian Wirtz atang hen bul tran don ta ila ni zana ma khan preferable zero manon atarlan dana Liverpool chuan Florian Wirtz mana hen euro makta doi sa chu an the chu tak thu an puanga Leverkusen lam point hetiang sa thi Liverpool in an the chu ngei thu le an ngai tu mek thu an soi veta hetiang ani ta ga chon Liverpool hian Florian Wirtz an senglu thuai arin oma Leverkusen lam point nol mai lavin an ngai to tur thu an lo soi ta ka chuan Liverpool lama Florian Wirtz kan mu thuai arinom Real Madrid lamina an coach thar ni turatana an senglu feltak Xabi Alonso point ni sang khan thu thar aron neya midfielder thar senglu ngei atum thu asoi Xabi Alonso chon season thar lo tura chuan kan kheng puite laka hian achak jok mai pialama game thunun jok ni kan tum dona chumi tana poimo chu center midfielder thatak nei hi anni chumi ti thei tur chan mi thar kan zong dona kan mu ngei po karing bok hetla phian malam pan zel atum dona game po control nei ngei kan tum bokang chutiang ti thei tur chan mi thar kan sengnu don ani tin Alonso chuan asoi Napoli lampoi ni zang khan thu thar an neya an club sporting director mana chuan Kevin De Bruyne chu an senglu thei trep to thu aran soi tatlat mai KDB hian Manchester City achu san tur thu alo soi chiang to wa City lampoi athla na hun te po an mang to ani kha hetiang kara hen khoilam nge azom don ti hi kanin rin siak ani bera Napoli director mana an Kevin De Bruyne an biak thu le tundin muna finish line an thlen to thu asoita ka chuan Napoli lama KDB hi kan mu arinom ta Leverkusen lamin an coach Xabi Alonso Real Madrid ta an kaltir nuwa ni za lama khan an coach thar ni tur an puang tarup maya Leverkusen hian United team lo tling lo taka lo en call to tu Erik ten Hag chu an senglu tak thu an puanga kumsang ni somni parsari thlengdai contract an zia pui thu an soibok Erik ten Hag chon Leverkusen team azom thei chu alom thu asoya German lamra tap thaber te zingami azom thei chu alom thu asoi Erik ten Hag chon European title choi ngei kan tum dona chumi ti thei tur chon thei to po ka chua bokang he club condition hi chiang taka ka en nuwa an thatok ti ka ria a chumi wanga zom chu kani bok he team hero pui takin ka khai chuak ngei yang ti in asoi Victor Gyökeres po media ten zona anzo ta purfabi zero manon atarlan dana kamalam hun hi soivak ka dulawa chuti rual chuang ka soi thei ero engangin nge ka khel zel don hi ka hrelawa football nom ti taka khel hi ka thil tum chu anni Arsenal team nen tu hnai soizom kan niya hei hu thudik po ani bokke kamat clear ber chu game a thataka inlan aniya ka khelna tur club team tan thei top ka chho zelang ti in asoi Victor Gyökeres achho tur thu ti chian aloni towa khoilam nge panang ti anin rin siak chho mek ani English Premier League club Chelsea lampoi ni pui transfer kongka lo in hong tura Ansu Fati chu senglu antum thu an puang vele tarup maya Monaco chu makhalin ani hi senglu antum thu tarlan ani amai ro chu ni zanama Monaco nei in biak na thuk tak an nei to thu tarlan ani ya Chelsea lam eroin hijack antum ti nani ber mai chu Chelsea lam hian in senglu thei takmo ni zanama ve khan United lampoin brain embelmo chu senglu antum thu puan ani vele tarup maya kunha an senglu tur thu an lo puan to hnuwa embelmo lam hi an hoile ta a ang hle season liamta English Premier League ka chetra mai embelmo hian tu anei show ang reng khop maya United mai pelama Liverpool point an helmek ni in alang bok Alex Scott-Lemin atarlan dana United hen Brentford forward kumsom ni pangami mana hian Euro makta doi samruk vel the chu antum ni hin tarlan ani Liverpool lam point thu thar an nei zela ni zana makhan English News 10 an tarlan dana nuwa thlak tu tur tan Hugo Ekitike chu senglu antum thu puan ani ya Frankfurt dana season liamta chetra mai Ekitike senglu tur hen sumpo aman phuto ka ngei the chu antum thu tarlan anita Liverpool hian Darwin Nunes chu an chu tir ngei arinom to hwa
ani po hian club dangzom adu thu asoi to ama thlak tu turatan Liverpool hian ekitike hi senglu antum don ta ani ekitike hian tun din hmuna du tu anei sho khop maya Liverpool mai pelama Arsenal le Chelsea point an hel ve mek bok Football London lamin atarlan dana Arsenal lam point an midfielder Thomas Partey cho contract har zia mu antum thu tarlan aniya Mikel Arteta chon ani hi chel ngei atum thu asoi Arsenal lam hian Martin Zubimendi chu an senglu don ti achiang towa transfer kongka ain hon vele an team azomang hemi wanghen Thomas Partey hi hral chu antum ni in alanga kol rui antum lutuk lo ni te point an lo tar lang to amai ro chu Football London in atarlan dana ero Partey hi Arsenal lam hian contract zia mule antum ta ang team tokin atarlan danin Arsenal lam vek hian nipui transfer kongka loin hong tura AC Milan na chu an phal ni anga thom leng mek Rafael Leo chu senglu antum thu tarlan aniya an club sporting director thar Andre Barta chun ani senglu tur hen thei top achwa tur thu asoi chiang ta Rafael Leo hian du tu anei sho ang reng khop maya achwa rin na po alian to Arsenal lama hian kan hmoni point thilmak anilo turangai ani David Ornstein in atarlan danin English Premier League mai baka La Liga club tena ano mai Alexander Isak chon Newcastle United chu achwa san lo tur thu aron tar langta niza lama khan Newcastle United in an ui mai pialama UEFA Champions League khel tura anin petlin tak awangin Alexander Isak hian Newcastle United tang khel chun zom zel turin thutluk na asiam ni in aron tar langa ama du tu club te tan chun hei hi thilpoi tak ani arinom Ruben Amorim point ni jang khan thuthar aron nei vele ta Manchester United team lo tling lo taka in goal mek tu Ruben Amorim chon tharuk liam ta he team ka in goal tran tera ka mu ma sak ber cho he team hianin thlak danglam an mamo ti kha ani kan game ma sa pathuma te khanin kan thatok lo zia ka muwa chumi nuwa chon ngun taka ka ngai to nuwa thla fe aliam le nuwa chonin helai hmuna in chhumdum cha tak mai awm ti ka mu thiam ta ani tun din mun hi han en ta ula he team hi a thatok lo je chu in mu thiam nge hin karing amai ro chu hun rei lo te chungin he team hi siam that ka tum me ka chumi ti tur po chon malam ka pan zel bok he tlap min tran tu te chunga hen kalom ma kala karin na po anlang hatin ka rebok season thar lo tur lama chon he team hi thataka en gol ka tum don na chhumdum cha tak mai hi chem kiang turin thei top ka chhuwa zelang ti hin Ruben Amorim chuan asoi FIFA President Gianni Infantino point to thar aron neya Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te chu in kheldun tir atum a angle FIFA President Infantino chuan Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te mi tam takin an tla hniam to tima se khoven mi puifuk na chu anni hi anlani tho anni engtikai mo chon Messi le Ronaldo te kheldun hi mu ngei ke chon ka duwa kala mu thei ngei po karing bok han ngai tu ta ula tournament pakhata team pakhatan anni hi inlan ta se aro puidan tur in thathiam tlangin karing he thil hi sum siam tumna lama karil ru anilova football khovelina a mu cha kalo suang to ve mai anni engtikai mo chon ala thleng dik tura nga yang u ti hin asoi Liverpool forward Mohamed Salah point Liverpool team achu san man trap thu arun sai vele tatlat maya kum samthum pahniau pa season liamta che tha mai kan lo tarlan to angin Golden Boot le Playmaker Award Premier League player thabera thlan nita Mohamed Salah chuan han ngai to wangwang ta ila thok khat lai kha chon Liverpool in contract min hlui kha ka hnol nge ya Saudi Pro League lam kha pan karel rok ti hi kapom thlape Saudi Pro League ten hena kanin biak na kha atluang ma inkum kai na po thatak kan nei man anni in biak na po lotling takin kan nei ya khun khan takin thil kha kan rel man anni chu thil chiang ani ya amai ro chungun taka ka ngai to chian nowa hetla pa hen ka hlim ma hetla min tran tu te point min support dana kalom bok chu wang chun atopa chuan Liverpool tana khel zel turin thutluk na ka siama ka thutluk na siam po hi athatokin ka rebok amai ro chu thokhat nai kha chon Saudi Pro League ten hen kanin kum kai na kha athman le tin asoi Arsenal trantu kum upalam te chuan kan thretlangin arin oma Thomas Rosicky athadzia kha kan thretlang theu ome tu hnaya khan ani hi alo boral trap maya
lung har satna anei wangin ani hi damdoin panpui ania adin munpo atlatniam man hle amai ro chu tun din munai ro a medical condition hi a tha chho tran towa damdoin atanga chuatir ani thu tarlan ani tabok karai lote chung khan regiski hi damdoina hen enkol char ania lung har satna tun naya footballer te atam hleya hetiang boina hi ani po hin alo tok ve pal hlau mai damdoina chuak le tairo alom ome Brazil legend Kaka thu soi hi kan pomzong ani hlomem le kumin kum top September tha an semtur Ballon d'Or chungchanga angai dan aron soya Kaka chuan mitam takhina an ngai dan tur chu Mohamed Salah te Mbappe te tin Lamine Yamal te he choi moina dong tur hen an ring thlangin karinga amai ro chu ke ka thutluk na ni don ta se Liverpool defender an captain ni bok Virgil van Dijk hen he choi moina hi aphuin ka hria season liam ta han a che tha emma team tan atang kai je po kan mutlangin karing chuwang chuanin tuna kan tarlan tak player tha tak te ai khan van Dijk hen he choi moina don hi aphu zo ka ni tin Brazil legend Kaka chuan asoi Manchester United team tan hlotling taka loin lan to da yok point ni jang khan thuthar aron neya Cristiano Ronaldo chu Chelsea lam chon senglu tura adu thu asoi yok chuan Chelsea team hian tuna anmamo chu experience nei tha hi ania chumi tan chong Cristiano Ronaldo hi an senglu angai ani FIFA Club World Cup khel tur ania chumi tan chong Cristiano Ronaldo hi anmamo in ka hrembok Ronaldo an Al Nassr acho san tur thu ati chiang towa hemi hi bozuin Chelsea hian senglu che kadu khop mai tin asoi Karim Benzema point thuthar aron neya greatest of all time nia ashia chu aron soi vele ta Karim Benzema chun mitam takin Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hin zo na anin zo thina ke chun anni pani tha thoma se ka go te anni velo anni greatest of all time chu Brazil legend Ronaldo Nazario kha ania ya god phu hi anom lo ani footballer ka mu to chun ani hi a thapera Messi le Ronaldo te chunga ani hi a umani ti hin asoi Rio Ferdinand point United team ina anti solni ashiat aron sei vele ta Rio Ferdinand chun United team ina ando thailo lutukhi apoi hle tuna po ando thailo na hi anlakal pui zela apoi chauzel ani tundin hona Italian Serie A enta ila player thaber chu Scott McTominay ani ya chumi do chuanin Romelu Lukaku ani nge yang aum je chu United team hian ando thailo emema an player che thalu tuklo te chu an chhuwa tir zel Scott McTominay le Romelu Lukaku te hi an thatok emema chu tiang chu du lovin an hnola ni tin asoi ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear to te kha channel mi ngai hlut sak thina chunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tamin han la pui le ula thu thar ngai nom tak te ne kanin mu chhaw le zel don ne